Dok konačno ne odradim liste filmova i serija godine ili ne dovršim još neki od većih filmskih projekata koji bih volio napraviti za kanal, evo jednog relativno brzinskog videa. Priznajem, razmak od prošle epizode filmskih preporuka je bio stvarno predug, zapravo puno duži nego sam originalno namjeravao, ali bar mi se popis filmova koje želim preporučiti nešto malo povećao, pa definitivno imam materijala za budućnost. Dakle, ovaj serijal su preporuke filmova koje sam po prvi puta pogledao zadnjih mjeseci i koji su mi se podosta svidjeli, pa se možda svide i nekome od vas. I kako sam rekao u prošloj epizodi, koju naravno obavezno pogledajte ako već niste, tu ima i malo nepoznatijih naslova, ali ima i nekih starih hitova koje sam ja propustio, a koji su najvjerojatnije dobro poznati, pa je onima koji su ih možda već gledali ovdje bar jedan lijepi podsjetnik na njih i podsjetnik da ih pogledaju opet, jer su dobri, hitovi su. Uglavnom da ne duljim, jer su neki vjerojatno željno dočekali ovaj video, idemo na prvi današnji film. Koliko god filmova pogledao, ogromnu količinu onih poznatih sam propustio dok mi konačno netko nije skrenuo pažnju na njih. I Deja Vu ili Deja Vu je jedan od takvih. Ako ste ga i vi propustili, volite akcijske krimi znanstveno-fantastične avanture Denzela Washingtona iz njegovog recimo srebrnog doba nakon 90-ih i mnogima kao i meni uvijek dragog Jima Caviezel-a, onda ne smijete preskočiti ovaj film kao što sam to i ja radio do nedavno. Dakle, gadna katastrofa se dogodila i specijalni agent Doug Carlin mora uz pomoć eksperimentalne tajne vladine grupe i njezine tehnologije, koja čini se može savijati vrijeme i vidjeti prošlost, mora otkriti tko je odgovoran za veliki bombaški napad kako bi ga spriječio da nešto slično uskoro ponovi. I slijedi gomila cool akcije, potjera, vremenski zavrzlama, nešto zanimljivih preokreta i zanimljivih likova. Iskreno, sve u filmu je jednostavno cool i zabavno i priča, iako duboko znanstveno fantastična, jako fino funkcionira. Naravno, ako bi nekakav prizemljeni krimi thriller, ovo nije film za vas, ali ako želite baš onako žestoki, brzi, pravi SF thriller sa genijalnim karizmatičnim glumcima uz koji se možete zabaviti i opustiti, a da nije baš ona praznoglava zabava, onda pogledajte Deja Vu. I možda ga onda odmah pogledate još jednom. Azijska kinematografija je danas, zahvaljujući Koreji, vrlo popularna, ali ne vidim baš često da se priča o filmovima prije 2000. ili možda jednostavno ja nisam primijetio takve razgovore i preporuke, ali sa idućim filmom idemo u 97. u Japan sa jednim vrlo drugačijim krimićem sa dozom misterije, jednim od vjerojatno najfrustrirajućih likova koje sam vidio u filmu do sada. I kako frustrira glavnog lika, tako i gledatelje i vjerujem da će i vas, ali film je zanimljiv, iako iskreno nije za svakoga jer ima malu dozu one neodređenosti i nedirektnog objašnjenja što se točno događa, ali je definitivno interesantan. Tokio je pogodio val ubojstava koje su počinili razni nepovezani ljudi koji na kraju ne znaju zašto su to uopće napravili, a jedina poveznica između ubojstava je slovo X urezano u vrat žrtava. Detektivi i psihologi istražuju slučaj i njihove poduhvate pratimo tijekom trajanja, a paralelno pratimo i jednog zbunjenog mladića koji pati od drastične amnezije, odnosno ne sjeća se doslovno ničega i čak i za nekoliko minuta skroz zaboravi što mu je netko rekao, što čini bilo kakvu komunikaciju s njim vrlo frustrirajućom. Ali on ima čudan efekt na one s kojima dođe u kontakt i naši junaci moraju otkriti što se tu zapravo događa. Opet samo po sebi ovo je zanimljiva krimi misterija, ali sa malim twistom koji možda i nije za svakoga. I ako ste već gledali ovaj film ili ga pogledate recimo ovih dana, slobodno mi napišite dolje vaše mišljenje o njemu, jer ovo je jedan od onih filmova koji mogu imati malo raznovrsnije interpretacije, pa slobodno ostavite u komentarima svoju. Superjunaci još uvijek vladaju ekranima unatoč padu gledanosti i kvalitete i ja se osobno nadam da će se bez obzira na to uskoro opet uzdignuti visoko jer jednostavno volim takve likove, svemire i filmove. A zadnjih godina ta je manija zahvatila i svijet izvan SAD-a gdje su se počeli raditi filmovi prema lokalnim stripovima ili originalnim idejama i ponekad ih čak i povezivati u svoje svemire. Talijanski režiser Gabriel Mainetti je 2015. napravio svoj redateljski filmski superherojski dugometražni prvijenac. Ime mi je Robot Jig, koji je dobar, samostalni, malo drugačiji, ozbiljniji film o, recimo, superjunaku koji, iako je ok, meni ukupno gledano nije baš skroz dobro sjeo, ali drugi film istog režisera koji je izašao 2021. mi se puno više svidio. Freaks Out je film o maloj grupici osoba sa određenim specijalnim osobinama koji su postali cirkuske zvijezde za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kada vlasnik cirkusa nestane, oni odlaze u potragu za njim, što ih dovodi u brojne opasne situacije, a posebno jednu kada dođu u kontakt sa nacistom koji može vidjeti budućnost i prijetnju Trećem Rajhu koju
oni predstavljaju. Dakle, ukratko, cirkuske nakaze sa supermoćima protiv nacista. Iako kako to zvuči, palo bi vam na pamet da se radi o filmu tipa modernih Fast and Furious filmova, jednoj običnoj praznoglavoj zabavi, ali ovo ipak nije takav film, već je više drama, ali sa fantastičnim elementima. Nije savršen, naravno, malo se po sredini vuče sporije, ali ima vrlo zadovoljavajuć kraj, ima dobre likove do kojih vam je više manje stalo i sam zaplet je zanimljiv. Film je, rekao bi, za one koji vole superjunake, vole Drugi svjetski rat i mrvicu dublji film od klasične kostimirane superherojštine. Svi danas znamo dobre, stare, poznate i jezive japanske duhove i popularne franšize s njima koje su relativno uspješno u svoje vrijeme prerađene i za SAD, ali baš u to vrijeme nekakvog vrha popularnosti napravljene su i neke zanimljive kombinacije i tako je Svila jedna od njih. Radi se o tajvanskom SF hororu koji ima upravo taj stil duhova i što više nekoliko posveta Ringu i sličnim filmovima, ali ih obrađuje na malo drugačiji način. Znanstveno-fantastični način. Doslovno, znanstvenim metodama se duhovi objašnjavaju kao energija kojom se može manipulirati zahvaljujući nekim fantastičnim tehnologijama. U filmu pratimo tim lovaca na duhove koji posjeduju posebno kreiranu tehnologiju, svojevrsne energetske spužve koja je inače u obliku kocke, ali se može čak i rastaviti na manje i koja može i neutralizirati gravitaciju. Pomoću nje mogu se vidjeti i može se utjecati na duhove. Oni pokušavaju odgonetnuti zašto se energija određenih duhova ne rasprši nakon smrti osobe, odnosno zašto duhovi uopće postoje. I tako uspijevaju zarobiti duha dječaka i na njegovom primjeru otkriti što mu se dogodilo i zašto je on još tu. Opet, film je daleko od savršenog, neke stvari nisu objašnjene do kraja, efekti znaju biti malo slabiji povremeno, ušulja se tu i malo previše drame, kakva istina zapravo i pripada u ovakve priče sa duhovima, ali moglo je ovdje i bez nje. I realno, što se baš sami duhova japanskog tipa tiče, i ne nudi ništa novo, čak su i one jezivije scene zapravo prilično slabe, ali film je vrlo interesantan zbog svoje priče i ideje, ima tu i zanimljivih preokreta i onako, ipak je poseban među gomilom vrlo sličnih filmova zahvaljujući svojem pristupu temi. Za horror fanove, a i fanove SF-a mislim da se isplati baciti oko. I za kraj ove epizode jedan stari, dobro poznati film, recimo hit 80-ih, iako u većini svijeta i nije najbolje prošao, izuzev Japana, ali ipak je film, vjerujem, jako dobro poznat, no meni je promaknuo i nedavno sam ga pogledao po prvi put. I očito mi se svidio. Radi se o rock'n'roll bajci Waltera Hilla Streets of Fire sa Michaelom Pareom kao junakom koji nakon ovog filma i nije baš ušao u filmske vode kategorije A, ali drugi glumci jesu. Genijalni Willem Dafoe je tu kao negativac, predivna tada 18-godišnja Diane Lane je rock'n'roll dama u nevolji i tu je i Rick Moranis u jednoj izuzetno nekarakterističnoj ulozi za njega. Nije humorističan u filmu niti malo, iskreno bilo mi ga je malo čudno gledati. Vjerujem da većina zna za ovaj film unatoč njegovom neuspjehu na kino blagajnama, ali ukratko, film se događa u nekoj distopijskoj budućnosti koja liči na 50-te i prati spašavanje otete pjevačice koju je otela banda bajkera, a Pare je tu naš junak, bivši vojnik i njezin bivši dečko i on sa malom grupicom pratitelja odlazi na opaki zadatak u opasni dio grada vratiti Diane Lane kako bi nastupila na koncertu. Baš onako jedna fina, lagana, zabavna razbibriga sa fenomenalnom glazbom, od čega dvije pjesme koje su inače napisane baš za film, Nowhere Fast i Tonight is what it means to be young, vrtim doslovno svako malo otkad sam pogledao film. I ako ste ga gledali, pogotovo u mladosti, ovo vam je fini podsjetnik da ga pogledate još jednom. A meni je zapravo iznenada postao još zanimljiviji zbog fenomena i popularnosti u Japanu i onoga što je tamo pokrenuo u animiranoj industriji. Zbog njega sam krenuo istraživati i gledati malo te cool uratke 80-ih i nadam se to pokriti u jednoj drugoj seriji videa u budućnosti. Vaše komentare, ideje, preporuke i recenzije ostavite kao i obično ispod komentarima i ja vas pozdravljam do idućeg puta.